Kajing pulih ni kitab Amos nang itu lupa. Kelenong kabah hiu kedekat kebakat ar hadu bakat san. Amos ya uling do kabetal ulaong Amos. Konong itu lupa kilai no kipen no syari juda. Sakamai kaji hang tai. Bat saya tu lupa hang tai. Henry habetal te wat itu lupa syuk. Naba kani kadai kejaka kentang jong usiem. Bat kalong kaying blay jong kahima. Amos hang tau la jubab yu Amos ya. Ngam day unang itu lupa. Lem niu kun jong unang itu lupa. Henry ngaday tang unang ablang brod. Bat unang sumari kiding so dembur. Baru try ula khod yang nakabaab langrod. Baru try ula ong hanga kilet itu lupa kipat Israel jonga. Kaktian jong utray. Kasam kaba prapusan. Ai ngin yo I ko try kajing isin ay jong me but to ai hangi ya kajing panim jong me. Ngan siya skor ayu utray ublay uang. Nabaw kren siya pang kajing suk. Na kabanta kipat jong u but kirunget jong u. Kajing panim jong u kadon hajan. Na kabanta kitu kibating burom ya u. But kaburom jong u kan siyang sa hakari jong I. Ai ngin yo I ko try kajing isin ay jong me. Bato ai hangi ya kajing panim jong me. Kajing e isin ay ba kajing bat jutan kale kendo. Kahok bat kajing suk kale do. Kajing bat jutang kan sailong na kakendo. Bat kahok kan pen arsut na beneng. Ai ngin yo I ko try kajing isin ay jong me. Bato ai hangi ya kajing panim jong me. Nang taru utrayon ay kajing man baha jong u. Barga kendo jungi kan say sok karhay. Kahok kan sayat ya kamat jong u. Bat kan yalami kajing jam jong u halenti. Ai ngin yo I ko try kajing isin ay jong me. Bato ai hangi ya kajing panim jong me. Kajing puli naksitiu Paulus bakut syagi Kristan ha Ephesus. Kalenong kabaningkong kadikot kabalay hadu bakat sao. Eniro yo blay baduk pa jong utray jong yu Jesu Christ. Walakar kui ngi ho Chris da kajikar ku bak kanjaman si maro hakijaka baneng kumbaw la jit ngi ho Chris shuwa kajing seng nong rem yak parthai bangin long ki bakut ban baklem tho bria khmat jong u lamang la pai ngi ha kajing it bangin long ki khon jong u daw Jesu Christ kat kom ka sandor jong kamon jong u na ka bancha kajing ro e kajing ai badan burom jong u kabaw la the say halor jong i how khon ba it jong u. How Chris ni yo ya kajing suspa da kasnam jong u. Kajing map ikipop jongi. Kat kum kaspa ba jong kajing ay jong u. Ya kabalot he karhay hangi. Nabaw blayu lapan pau hangi ha kajing start. Bat kajing syampang baro. Ya kajing maya jong kamon jong u. Kat kum kasaindur jong u. Kabaw lamang how Chris. Kum kajing pentubet penbiang na kabanta. Kaya kababiang. Banlum lang kaway hapo ukres ya ki bah beneng bad ki bah kendo. Hau kat kum ka sandur jong uta ba penia ki baro kat kum kajing start kamon jong u. Yangi ki bala kermen nengkong hau kres lajit lamang ban em na ka banca kajing hero kaburom jong u. Hau ya piru ki ba layu sengawi ka ketien kajing shisha. Ka gospel jong kajing pen em jong pi bad ki bala nyen hau. Lasan syap do mensi makut balakular. Balong kesenjat jong kajing yo pateng jongi. Kat hadu bangin dayo ya ka. Na kabanta kajing ro ya kaburom jong u. Kaktien jong utray. Kajing pulih na gospel bakut kat kum Markus kalenong kabah Henry kadakot kabah nyew hadu bakat lai. Jisu lakhot syau yagi khat arngut ki senran borla sedang manpa aiki arngut bat ula ai haki ya kabor halor ki mensim bam khoj ula hukum ki wanom rai ai na kabanca kajing lai lanti jungki lai tang uding du lemne ruti lemne rong lemne pisah ki sai pan jungki henry ban phong ki juti bat ban ampong ar teli ki sopti bat ula ong haki haba pi rong hakawei ka yeng to sa hangta hadu bapin dami no nangta. Palada kano ka jaka kampanyang subay pi bat kibriw kim tre ban sengap ipi. Hawa pi mi no nangta
Jokan teru pumpum ubadon haki kejat jengpi bakan long kesaki persya iki. Kumca kila laik baki layalap baki breu gede ban kala kebamut. Kila beyak bon ki kesut bat kila penslek deki peniangnya bon ba i bapang bat kila penkod yaki. Ke gospel jong utrai.